Ndagusuhuje wowe ukomeje gukurikirana Kaida TV. Nje ndi Zuma Pride. Ese waba wigeze ufata umwanya ukajya ku mbuga nkoranyambaga? Waba wigeze se usoma amakuru yanyuze ku mbuga nkoranyambaga? Hari amakuru yagiye acaracara ariko wasanga watakugezeho. Niyo mpamvu nanjye nafashe ibitabo ndarambura amapaje kugira ngo ngusomere umenye ibyo utari wigeze umenya. Hari igihe wenda waba wumvishe radiyo ukareba televiziyo ariko ayo makuru ntuze kuyabona. Ni inkuru ntago ari inkuru idasanzwe, ahubwo ni inkuru nshyashya ngiye kukugezaho ugiye kumva bwa mbere mu matwi yawe. Ni kuri Kaida TV ibintu byose ukabibona. None rero reka tugaruke ku murongo. Ni inkuru ivuga ko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yaba yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda. Ni mu nkuru twasomye mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho uyu muvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura mu kiganiro n'abanyamakuru yatangaje ko igituma bari kugenda batsindwa na M23 ngo bari kurwana n'ibihugu bibiri. Ushobora kwibaza uti se ibyo bihugu bibiri ni ibihe? We agira ati impamvu rero turi kugenda dutsindwa urugamba, turi kurwana n'ibihugu bibiri ndetse n'uwo mutwe w'iterabwoba M23 ngo bikaba ibisirikare bitatu. Ngiyo niyo mpamvu iri gutuma bakomeza gutsindwa. Ese wowe utekereje urumva koko ibyo bintu ari byo? Uyu muvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yongeye kwikoma u Rwanda, ariko ntiyayishura neza igihugu kindi cya kabiri cyaba kiri inyuma ya M23, ariko birumvikana ni Ubugande, dore ko M23 yagiye kugaba ibitero iturutse mu Bugande. Gusa ntago ari ibintu byoroshye, kuko bivugwa ko M23 ikomeje kugenda isatira umujyi wa Goma, ikaba yongeye gufata utundi duce itwambuye izi ngabo za FARDC zigakwira imishwaro. Ntago ari ibintu byoroshye cyane, kuko bikomeje gukara, imirwano yo ntihagarara. Hari abantu benshi bari kugenda bakurwa mu byabo, kuko amakuru agaragaza ko abarenga 1,600,000 baba baravuye mu byabo, barahunze. Bamwe bahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye, abandi bakambitse mu zindi nkambi zo muri Kongo, abandi bari muri za Uganda. Ntago ari ibintu byoroshye muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko iki gisirikare cya FARDC cyatangaje ko kidashobora kuba cyagirana ibiganiro na M23 nk'uko benshi bari kugenda bayisaba ko yaba yagirana ibiganiro, bitewe nuko intambara ikomeje kugenda ikomera kandi ifata indi ntera. Hari abayobozi mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragaza ibyumviro byabo basaba M23 kuba yahagarika imirwano, nyamara perezida wabo wa FARDC akaba yaratangaje ko nta mishyikirano namba yagirana n'umutwe w'iterabwoba nka M23. Ariko se wowe uribaza uti M23 uyu munsi yatsinze, ejo yatsinze, nta nkuru n'imwe ivuga ko M23 itsindwa. Ese kuko ibyo bintu byaba ari ukuri? Yego rwose ni ukuri. Burya iyo uri kurwana intambara ufite icyo ushaka, ufite icyo ugamije, hari intego ufite, birakorera kuyitsinda. Wigeze wumva inkuru ivuga ko Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, yaba yatangaje ko M23 idafite gutsindwa? Mu biganiro byinshi yagiye agirana n'abanyamakuru ndetse n'ibiganiro yagiye we atangaza, yagiye agaragaza ko M23
ifite impamvu yo kurwana kandi gutsindwa ari ibintu bidashoboka. Ibi bituma ubutegetsi bwa Kongo bwikoma u Rwanda ndetse bugashyira n'amajwi muri na Uganda ko Uganda nayo yaba iri inyuma y'imbaraga zose M23 ifite. Ariko M23 ntiyahwemye kugaragaza ukuri kwayo, ivuga ko nta bufasha namba ihabwa n'ibi bihugu Kongo igenda irushaho kwikoma. Gusa aho ibintu bigeze ntago byoroshye, kuko abaturage barakora imyigaragambyo buri munsi bamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, bavuga ko nta kintu urimo urakorayo. Ntago ari ibintu byoroshye rero kuri ubu butegetsi bwa Kisekedi, dore ko Goma nimara gufatwa abahanga mu by'intambara bavuga ko FARDC izaba itsinzwe ku mugaragaro, kuko M23 bishobora kuzayorohera kuba yagenda yigarura n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko abakora ubucuruzi n'ibindi bikorwa bibyara inyungu muri zirance za Sake na Goma bari kugenda bahunga berekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kuba bacungira umutekano ibikorwa byabo. Ntago waba wigeze wumva se ko M23 iri gukomeza gukubita intro FARDC, bikaba byatumye perezida afata umwanzuro wo gufata abarinzi barindaga umujyi wa Goma akabimura. Bigenda birushaho gukomera muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nawe rero wakwibaza uti se iyi ntambara izarangizwa n'iki? Natwe niko tubyibaza. Ariko rero ikigaragara cyo nuko igisirikare cya FARDC gikomeze gutsindwa, bikaba bisobanura ko bakabaye bahitamo inzira y'ibiganiro. Wagiye wumva kenshi abasirikare b'igisirikare cya FARDC harimo abafata umwanzuro bakavuga ati tugiye kugaba igitero mu Rwanda dukora amabara, ariko wagiye wumva uko byagiye birangira. Ese iki gihugu cyaba gifite ubushobozi bwo kurwanya intambara kigatsinda? Noneho byatangiye kuba urwitwazo bavuga ko bahanganye n'ibihugu bibiri. Ese koko byaba ari byo? Uribaza, nanjye nkibaza. Gusa igisubizo gifitwe n'abo ngabo bari mu bibazo byabo, nibo bafite igisubizo cyo kuba bakemura ikibazo cy'intambara ibugarije. Buri munsi rero amakuru agenda atambuka agaragaza ko ubutegetsi bwa FARDC na RDC nta mbaraga bufite mu bigendanye n'iby'igisirikare, kugeza ubwo bwiyambaje amahanga ngo abufashe. Kenshi cyane wigeze wumva Perezida wa Kongo Antoine Felix Kisekedi agenda yikoma ibihugu nk'u Rwanda ndetse n'Ubugande? Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ziri muri Kongo nazo ntabwo ibintu bizimereye neza, kuko nazo ziri guhura n'ibibazo. Abaturage bari kugira bati mwaraje mutumare iki ko nta kintu muri kutugezaho, ntacyo muri gukora. M23 iragaye ibitero impande n'impande, ariko nta kintu muri gukora. Ariko se koko baba baragiye kurwanya M23? Uribaza, nanjye nkibaza. Byose rero ni kuri Kaida TV. Amakuru azajya kugeraho ku gihe kugira ngo ubashe kuba umenya ibiri kubera mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo. Ndagushimiye gukurikira Kaida TV, kanda subscribe n'ahantu hari akazogera kugira ngo tubane mu biganiro tukugezaho.